Chi autism na hi ewala zong chu umlo di ham kati a hi in hinna Kolkata ko na hilai chu chanpur ko hungna asot nai po in haptani hapta thumrot chu a hi in hinna chi autism na chapang hi thumdali pi ka to ta na hi le idang ka sa in a hi le chi popi kani itiu chi tu ji wa jong hi cha enau ti ho hi chi na autism jong hi dei ngap hi tam ti jong chu kalongin ka gelin hin la tu chan ge in chun popi tu ji kani le tu ji chun cha te ho autism na ane ye ti chu study ki bolo ni dong chu hin tin scientific record in ma chu om nai po in age sai thei po in hin la e ho society hi ba nai la chun chi autism na hi a trend khan en ahong chi ta hello so pite ho na kon chan chi be khen bo ki ne he tu ni kon jong he important topic ka share khen bo dong ki din hi chu ASD hi chu autism spectrum disorder autism ki na hi ato kha jong chi um du ka ta sanin he jong le atam jong e het nai lo mai teu a hi in hin la e ho society sunga hin hi chin na hi a common le ta in je a chu awareness a het di wa chu kan sai ding hin tin cham cha an ngai hi tin ni pat chom ti do ka ta san na he e topic over ilun masangin hi chi film hi i ra kha du ka ta sanin Amir Khan na tho a hi in Amir Khan in a tho film popularly ta amin chapanga to ki sai khat ama sa chi tare zamin pal ko hi in pelai tare zamin pala chapang pa ko a hi le ama ko dyslexia ki na khat anei a hi in Just read the sentence, Ishan. Concentrate, beta. Concentrate. dan chu dyslexia ti chu chil zil na lama chil het na lama la sam ti dan chu chil azila hele azil di pa ko min aloya pa in bai cha het the ko aman het the lo chi het ha sa het na ta sam ti ding a hi in ti chu dyslexia ki ti in hin la tu nya I focus no mo hi chi autism spectrum disorder ki ti autism na hi ti chu hi po in hi chi Amir Khan ma man a thokhat tu tha a ning ko ma hung ki release which is sitare zamin par dong ni ibat deu kata asanin ya coach kata hai hichi hilai filma chapang ha ko hichi autism na nei chikit le Down syndrome na nei ho ngana hi in hichi apoi mo pe autism na hi dam mo na hi tunya he cham cha I khawlin deu hi in I topic over an lut ta hi tin hichi autism na hi ti ham ya ise dinga hi le hichi chu neurodevelopmental disorder akiti in kidan chu ho boina ho na ti na ding hi in ai na chu iti pha da chu a ho boi ham ya he le anu oi sunga akizil la ya hi a ho hi boy a hi ta in a ho phatte cha develop lo a hi ta in hi ja chu hi si autism na hi mu peng do a hi na he chule hi chi autism na hi ichana common nam ita hi le chapang zakhat ma hi le chapang khat hi autism na anei no min ondan chu zala a khat hi autism na nei a hi no min chikit le no le pa a hi ke na hi le pasalin atam nei zo in no mai sanga are swai ba na hi le pasali no mai khat a hi kidan chu no mai khat nin autism ane a hi le pasali in autism ane nei ina hi kidan chu pasal chapang autism a nei zo in chikit le twa ise yo chi autism na hi chapang kumthum kumli apha ma sanga anak na hi he do ji a hi ta in ina chu early onset ti chu a chapan la ya mu do na hi in ja chu koram khat akhan le a hi lo le ate pha na hi chi autism hin nei ti chu kino a hi in autism nei ding a hi le ani wa pa na an nei kan le hi ta in autism na hi a thang pia chu chilni a boy a hi in akhat na chu impairment in social communication and interaction ti chu hamdan paudan pa thasam ahi lo ai loi la pai to ti bo na social interaction communication skill langa ko hum boy ding ahi in ani na chu behavioral problem ti chu a behavior pa a chon dan a khan dan pa di thei lo chapang danga to ti lo ti bang lo hichi a chon dan pa a khan dan pa behavior problem chu ti ti hem chil azar in om theijin ti cho chu ato atham phathi ave ve la tong tong kom bor kom asayong la sei kom chipit le athil dei ho jong he chil khat bo adei chil khat bo ki chim nom chil dang ki chim nom lo ti cho tong he autistic nei autism nei chapang a hi mom je in acham lama sai dinga so autism na hi neurodevelopmental disorder ti chul tho na
tho ahung khan na chi development a boy chu ji a chu ham la pau dan social interaction communication skill lama tha sam na nei to let behavior problem to chon dan khan dan chapang na to ki to lo adai khat bo dai ato khat bo tong jing bo jing hi chu ho chu autism na nei chapang a ti nu min a he ahi le hi chi autism na hi ibola nom ham azi ipi ham om theina azi ipi ham ki cham cha na bel hi tin akhat na chu atam zo in genetic problem hi no min genetic problem ki chu thisana hung za ti ding hitan tin kidan chu anula pa apile apwa ko na an kila son mu ki pi son na ti ding hi in te ka khat na chu anula pa autism nei ahi le acha jong autism anei no min apen pi asopi aule ana ho autism ani ahile aman jo ani nom ti inin it is to genetic disease akhatna ahi in ani na ahi environmental factor ti chu in sunga histabang na hilo ahi wanga chapang khat nong sun ita chu anei jen thei ina ahi in hichi environmental factor sola apoi mo pen khat chu Jinei ke hi ahi in anula apa jinei ke si a cha in hichi na atu hi a nomin ani na a chu ala thil lawa ping a ke ji hom chikit le a pe na kap lo hi chapang ha khon hi autism na hi anei mom ki in a he chikit le athum na a chu na dang to ki gon kidan chu syndromic disease na dang to ki gon na dang to anei kom tha chi tuberous sclerosis fragile X syndrome Rett syndrome ki ho on na is also a ho ni ma su gai fiber ding hi tai ni jong le hi chin na no to hen hi chi autism na nai tha the hi ti ni na he hi ja chu hi chi autism na nai pang kha he le tai sei na no jong chu anai yam ja jong hi je chit angai ki na he aboi na ki kha chu hi chi na nai chapang ho hen thil dang to akop tha the ki no win khat na chu hi chi intellectual disability hi chu hi chi tho boi na ase apha ko het na tha sam na ki tan tin ani na chu ADHD ki chu attention deficit hyperactivity dan chu chapang alang alang to thin thei lo ding thin thei lo apha janga zo lo yo chen se je ki chi tarong chapang hoi zong sa ne sa ma chapa he na am nan ti in zong chen se je na hi chi ADHD na nei chapang hoi hi chi autism na nei ho jong hin hi chi to nong son anei tha no mobin athum na chu epilepsy ki chu hi chi akisat pa ko ahi in na isat na amit kang le chi acha pangal long anei alit munga long anei hi chi isa hi chi brain na problem epilepsy long epilepsy to long kon anei tha no mobin aban le hi chi anxiety ki ho jong anei no mobin sleep disorder imut thei lo ki ti jong ki anei nom ki no na he la hi cho cho hi po ni sei nom pi no hi I sei nom pi no chu hi chin na nei I cha e naw hi I ki mata I he do a mata ki jana hi chin na ji a chu se tam ta mu thung thei ti ha ko na chu I ke ma ben do awa chu ki la chapang jong hin na chu chapang jong hin na ji a chu kunung ping le boina a ha to na lo ding pa hi chi early diagnosis and treatment ki pa hi focus ngo hi in hi chin ding min chun chapang hin hi chin no he anei he nei lo ham ki pa hi mata a he do a pha in hi chu ho su in sei do a hi in cham cha yong chu kan sei hi ta he jong la a chin chai in sei ki ning ka tin an ngai do hi tin a khat na a chu or eye contact ti dan chu chapang hi chil khat na pi a he la chu konin pi ham ta chu anu ham apa ham ti chu a ve da hi tin la hi chi chapang ho ti khat na pi a he la chu a chil jo sa ve na kon pi ham ti chu a boi pi lo hi chi or eye contact ti pa ko anei jin ani na a chu amina iko wa hele hung khei lo he chapang he chapang a ke chep no dai ta khu anu na pa na boy pu ai lo amina iko wa hele aza lo ja chung khei lo mai the he na hi ba nga aza ai la chung khei ti ai hi ja chu bai khat try ki din lang aban bai ni bai thum de din chung ko ki ni lang jam ta hung khei lo wa a ke chep na chu a ke chep na go chu a boy pi a hi de hi se hung chu a pha po in hi chi autism na na ai anei hi mai thei ai hi nei athum na a chu no join attention adi a hi chi kum ni kum thum hu ring chapang ho hen anu apa nga ya ngai hen na anu
hong pa hong lai ta khot asana nei dam mo he no party banga ko na ahi lo la chum agita ita khat tir khat anu la pa hin chop ai la chin ki chom ma ki pa ai ne chi attention seeking video ahi lo ai chun til khat adai a ngai om ma hi la chun anu la pa chun lung a hor chi da he na idam me si ham ahi lo he la anu pa kuma chu pin ham na le chi attention seeking na chi ta ko he attention seeking so na ki lo ai ki ali na chu all peer interaction ki chu aloi apai to ki chen dau chatam kumni kum thing chapang ko atam jo aloi apai to ki chen ja he la chi chapang ho hi ba isai na tan nei chapang ho hi achang na ki chen na aloi apai to ki chen nom ji po in ana na apoi mo pin chu chapang ko ito na Ethiopia he le nui he na ti social smile nui ji a he ne ti hu khan la thuma pa na ko pa na he ta hin la twa ise yo cha pa mo ti ito na he nui lo cho social smile ti nei lo cho twa ise yo chu social interaction problem a he in aba na chu behavior problem jong hi ki ni behavior problem mo i ti am ti tam ta he ti no hi tin akhat na chu hi chi chapang ho hen adai angai ma hi adai angai pa hi unlimited adai angai pa hi atam ko in ti khat de la chabo su dai ti khat a chi nom la chabo ti chi no aban le ani adon jong hi ti bo bo do in ti thil dang do kit lo ti chi bo chi pi ai le ni nom thil dang ni nom lo ti ti ni angai na hi chapang hi bye bye bolo ti la bye bye abo na ai lo hai le akama se thil a sa khut na hung akot nai ta hungo ta long hi aloi apa ho khut na sa ji body language ki dio ko chapang ni lo abol ji a hin anai a hi in la twa se chapang ho hin chi body language ho lo anai po in abola hi jong na chun aphat achang to a to in idan chu mi khat chu a chi ding kon ting la itam khat tin chun bye bye ki bol hi la chu chapang ho ya pha sa ta bye bye mo bo kom ti bol kom ai lo la ti kon ta ma la ma yang khat chu ai lo tin ta ki mo chok aji a bol pe ya na aphat to abun to ki to lo wa ai ta chu chin a bol ji hi in chi hi so ta long behavior problem do hi anai ji athum na apoi mo pen chu hi chi communication problem ko a hin he ti dan ji chi na na nei chapang ho ya apha chan ham ta po in apha chan a pau ji ta po hin he angai na chu chapang kum khat hu ring wa kon mama papa nene ki te ho bi asai the in ki chapang ho hin thu la la in ma cha jong sai the ta po ke ja chu ka khat tin le anangong ham ti ja jong chu anu la pan jong agin mo mai the hi ke chu chapang anango na he chun pau lo hin ki communication problem anai behavior problem anai social interaction problem anai to is a ho sang si chu chapanga ahung kha a hi le atin lakina doctor adi a pediatrician which is child specialist chapang doctor ki sa apha cha ki jan apha in a he ebola hi chi poi mo a ham itia hi le chapang hi adi a kum thum a thin ma sanga hi china na nei ho hi a khyat do a akima jana hi le a prognosis a hoizin idan chu a response a hoizin chikit le hi chi chapang ho hin exam ta normal IQ anai ki na le jong chu a jan no min prognosis a hoi ki min aban le exam ta chi chapang ho hin kum nga ahung hena thu a hin sei the ya hi le chi jong chu good sign ka hi ki na he ajan didan hi thiltam pi om thejin ki jong le adam na dinga alo la ai ajan na ding awum pon tu chan ge in hin ti ja hi atam zo hi adam mo abe sin to ki tu a chu lo lai ki pi adam na ding hi pon le hi chi speech therapy occupational therapy ki ho rosen parental training ki ho akibol pi no min ki le hi chi chapang ho hi a chom be a education system educational method ane hil dan school a hil dan amo ha chom be a hi ki a hi lo la society songa amon jong contribution avoid pa him khat hi na contribution avoid pa so quality life ane ki pa ko pa ko itu na sai yo din ko pa in video like subscribe ko ko na ai din lang din ko to ki ne sai ki in ka maban le ne ko mo ki ta ki ko ma pa